Kapitan Inteng! Nadagsin. Ay, dumanan dagiti nagata ko abad-badaw kas kada sapatos. Ay, anya ka di man dagitain sangpet mo, Inteng. Nagdakkel asupot tinakaikargaan na. Badaw kas kada sapatos ko Naragsakak no makagata nga kadagiti baro nga arwatag dungaw. Kat no nagadupay lang dagiti arwatem, asaan mo mutlaang ang maus-usar. Ita, gimatang kamanan. Pakaragsakak nga ron. Ay, nalabos kang aggas-gastos iti saan mo mo't akasapulan. Ala, ikanak nga ron mo't iti kwartam. Tamapanak aggatang kadagiti masapsapul ta dito balay. Ay awad ang kwartak. Papanak tula umutangan ejitersina ni kagawad ko anang. Uray bayadak tumutlaeng. Makitamday ta, Inteng. Naibusan ti kwartam. Ngem awan met nagatang mo kadagiti masapsapul ta dito'y balay. Ay, basta siya ti makaamo ang mapanaggatang kadagiti abasto dito'y balay dungaw. Don't worry! Gumatangak man, Maray. Anyat gatangam, Maray. Kanape nagsapa ka. Gumatangak iti sabon a paglaba. Siyampaw ken sabon a nabanglaw. Aglabaak itan, taapagisunto inton rabi ay. Ay, kawan Mabibi ita mamagaan, tanapig sa tiinit ita. Ay, gaya Maray. Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak inton rabi ay. Sa dinaw, kanape arabi ay. Mapantamot padasan atay kunadaan nightlife. Kakaiso na nga awan ni Badong ita. Nagbakasyon ijay lugar da. Iso apadasan taman mo tapno ammo ti sarsaritaan ta. Anya, awan laang ni kabadong mapankan kadagita. Padasek laeng mo. Ay, pasensya kan, Maray. Ngamjak masangaw tanay ado ti trabaho. Okay laeng Maray. Pinadas ka laeng nga awisen, tabarang kayat mo ti sumurot. Sige. Iyag mo nga rodan tay gatgatangak tamapan ako. Sige nga rod, mabitlaan. Kagawad! Yuhu! Nay, adak lang nga rod dito sangwanan nun, kapitan. Ay, kwa, gumatangak man. Gumatang wano umutang. Ay, win, ay umutangak gayam. Ay kwa, medyo dakkelan ti listaam ditoy. Di kagda nagtagbadak inton katapusan. Hanggang kastaman ti imbagam idinapan na bulanan. Ay, promise! Agbayadak at talagan inton katapusan. Sige nga raw. Hanggang pang-aasim, kapitan agbayad kan taon. Nagatumanin dagiti kinatgatang mo abad-bato, close friend. Apay, nausar mo ka di amin, dagiti ginatang mo kanyak, idinapan alawas. San ba'y matkit day, close friend? Ngam kayat ko lang ti gumatang mananken ka, tapno makalako ka. Kasta ka day? Agyaman angarod no kasta, close friend. Gumatang kantuman nga ruden akadagiti lako, inton bigat. Ha? Suki mo talaga ni Violet apaggatgatangan check. Hanggang, apay no tipay la ko makasapulam ti gatangan. Masapul ko lang dagitaw, usay. Di na kun kontraan. Gapot ta pakaragsakak da ito yung araramita. Uray, tawan mo't sa bali abisyo. Umayak man makiistoryakan ka, marikwanang. Ay katwan Maray. Agtugaw kalat taditan, tagsarsarita ta. Kabayatan ti panaglakaw. Awan pa'y makidi umayag gumatang Mapanak kumadita balay damari tuyang. Ang nakarikap mbag. Awan samot ni Marituyang iti balay da ita. Ada, ngamat maturog dayjay. Ta sigurado na puyatan. Anya, apay kumaamapuyatan kat awan mo't araramidon na. Nangro na ita taawan ni Pari Badong. Napan ka no nag-nightlife. Anya, ay unayan ni Marituyang. Ay awan lang ni Pari Badong. Kuompormi metan ti mapampanunot na nga aramidan. Wan nga rod Sapay umaynak pa'y awisan no kwa.
Ay, Antay, hmm. nimbaga bigat yaw. Kagawad. Kastamot kan ka, kwaraw. Kagawad. Pautangan nakpay man iti basita sardinas. Kan may sangay itlawg. Mabisinak nga minay. Anya! Ay na! Agpada kay lakan ni Kapitan nga aguutang matan. Alaka din Agbayad ak tumot lang. Mabitla nga raw. Ang ampang nga asiyo atag bayad kayon taon. Tanay awan igatang ko ni Tilakok. Addan kada kayo kan ni Kapitan ti kapital ko. Agyaman na kagawad. Sige, agbayad ak tao. Maribanang, pasensya kan naibagakla ang tikas jay. Ta saan meten nga agbaybayad da Kapitan kan kwarog. Noon niya launay ti paggasgastusan da. Ay, kinapudno na, Maray. Masursurunak meten. Ngamin, imutan nakmeten ni Inteng. Awan pa yun maigatang itimakan. Iso ang mababainak nga umay umut-utang dito tersenam. Gapo tamok nga adon ti utang miken ka. Nimot Kapitan ti may imutang. Angam sa apay la kumaatag bayad dan tumatan. Awan nga agpayson ti igatang ko itilakok maray. Bayam Maray, kasaritak to ni Inteng may papan itidayta. Ay hagyaman ak mare sige man nga ron. Tulungan na ka makisarita kadakwada. Kanya matentikas to'y. Sardinas ti masida. Awan pa'y sa bali man. Ay kat aganos ka, Inteng. Taing gatang mumut amin ti kwartam kadagiti bambanag asaan mumut akasapulan. Kanya matentikas to'y abiyag. Ay alakit din, mangan kan. Gaputa ultimo to'y sardinas kat inutang ko pa'y. Aganos ka, gaputa kastoy mad ti kayat mo. Pautangan nakman iti kwarta manggal. Apay nga umutang ka. Kat kaalalayo iti honorarium yung iti na minsan. Naibos nga rudahin. Sa payawan nagatang ko nga basto kay balay. Nangigatangam ngamin iti kwartam. Badbadaw, kas kada pantalon ka. Mabainak pa ikit din kinikagawad ko anang. Nagdakelin ti utang ko kan kuana. Nagbayad ka ngamin Abay, nagbayad ka ni ti utang mau. Ay, saan pa nga ron? Aw. Ay, dakilan ti utang ko kan kuana. Ay, naimpaglakit din ataman nakaawat ni kagawad. Ay, Kat, gaputaman nakaawat jay tao. Abusun nyo meten. Ay, gastador kayong agpadpada. Uray awanin maigatang yu itimakan. Basta ada igatang yu kadagiti komporme dita. Sige latta. Ay, Ingka ilambungan dagiti ginatgatang yu abadbadaw. Kas kada pantalon. Taiso ti kanan nyo. Ay, di ka kadi agong ungot. Gaman kit di umutang iti kape kan tinapay iji istor ni kagawad ko anang. Anya! Ay, mabainak amapan, Inteng. Sikan no kayat mo. Ay, di kay lagbain ka dagitang aramidan yaw. Ha? makaungetin yan tayang kail. Ay talaga ang makaungetak. Agong ungetak pa yan na talaga. Ha? No saan kayong agbalew? Ikamat ko kada kayong agpadpada ti balunat ka. Ay na, Kapitan. Tulungan na kuma. Ay, dinukot na ti wallet ko. Ijay disco house idirabe ay. Wanan ti ornong beken ne badong ka. Ay, sigurado ako ungat nakday jay numamuan na. Apay asyak iti pagpatulungan. Kakadagiti pulis Kanya gamin tinapanunot mo ta napanpanak ti disco. Kayat ko lang ba't apadasan. Madumot gayam tag dudukot ijay. Ultimo silpon ka, awanan. Tulungan na ka diya, Kapitan. Ay, saan asyak ti pagpatulungan maipapan iti dayta? Kaputa saan ba't adito'y barangay tayo, tinakapukawan ti walit kan silpon mo. Ay, anya matan. Anya ngay taramidang. Awanan na pulos kwartak. Agnakam kamot ngatan, maray.
Saan nga bin basta-basta ti mapmapan kadagiti kakasta a lugar? Nagruna, nagmay-may saka. Enteng, ikanak man iti igatang ko iti shampoo. Uray shampoo lang ti gatangak. Ikanak kun Ay, awag kwartak. Uray saan ka pa lang agsyam-syam pa, dungaw. Anya, ay nangipanaman iti kwartam. Saan kamutan anapan naggatang kadag iti wagwag alako ni Violet? Ay, basta naibusan ti kwartak. Sige tarumwarak pa'y. Papanamanan! Mapanak ti barangay hall. Katno Sabado ita? Ay. Saan na mabalinti kasto yung aramidan din teng? Ha! Agalwad kanyak. Numamwak nga da sa baling aramidan na! Naimbag abigat yun, nana. Diti ka diti balay ni Kapitan Inteng? Ay, wen, balasang ko. Sumrak ka Agyaman na nana. Ala, agtugaw ka. Anya ayati masapul mo ka ni Inteng? Umayak ko magsingir. Anya ti singiram kan kwa na, basang? Dagiti inutuutang na abang banglo, lotion, sabon, kanda dumapay. Awan mo ti makitkitak akakastang at aramatan na. Ay, sa dino nga'y tinangipanan na. Kunana mo't a koleksyon na dagay jay, nana. Isa na labit, at dalangit yung nagtikabinet na. Ay, una yan. Awan ita ni Inteng. Agsublikan tulangan, inton bigat. Ay, kastaya, nana. Sige nga ron, agpakada akon. Agsubli akton. Isublat ko man ni Kwaro kasingiran. Sige, balasang ko. Ay, nagpadaan da nga agulitag. Agaluwad ka kanyak, Inteng. Agawid kan tulang dito'y balay, Napayan nakapanimid kayo dito barangay hall lang kail. Diyak matin na puputan ngay madugaya man ti utang ka. Kasano ngay na mabayadak dagijay? Ay, agpadatanggal. Ang mga agdarom dagiti nakautangan ta. Ay sos, paano ngay dayta? Kapitanak pa'y magngaraw da. Nakababay no maamuan da nga ado ti utang ka. Ay, basol mo da ito yung kail. Apa basol ko? Gaputa tinulat ko dagiti nararamid mau. Hindi mo ay mau. Ang nakautangak amin ang nakautangam. Anak ngamin no makabayad akmat lang. Ay, impagarup ko no basit pa lang ti utang kao. Ngamdakal mo't gaya man. Ay, uray siyak nga rod. Mabuta nga agawid gaputa amok. Agur-uray ti balunat niyan tim. Ay, panawan ka nga ro dito yun ang kail. Ang mga nusurutan na kaniyantay, may raman akpay. Nasaya at tanagkawid kamutlangan, Inteng. Ala, umay katagsarita tayo tinalapat. Pangasip at di na kung kaungat dungaw. Ikarik, kasaritak dagiti nakautangak tayo inutak abayadan dagiti utang ka. Nang runa ti utang ko kani kagawad ko anang. Rombang laeng! Di ka lagbain. Apay, kayat mo ti maibabain, gapaw iti kinagastador kan kinaado ti utang mo? Ha? Saan adungaw? Isungarod ngagbalbali mo kung. Diyak kaya ti maibabain. Ay na, Kapitan Ken Cuarog. Saan ngamin anasayaat? Ano anya laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwartayo. Agamiris kayo matnganin. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon
Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.